Indonesia Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato atual dadau udang poing tung minuto anu de realidade nebe kita bocor bela hare ya tanya aeroporto internasional ini makin hare dadau kono desa ahotu kareta sira macet tu dia belarang kareta operasional sira mosa ora be kamahotu noran malu sira bela hare oitnya National Airlines magparadaraw mas besa todo dinero lang naman. Dahil hari directamente espera tapos sila belfo India Hanoi batin ng gobyerno para hadian nitik kami daw kuang 24 ano zona o kondisyon sa aeroporto makunyaman. Dahil hari ini video kita laposak malu kita labobar malu. Obrigado.